Marlesova kuhinja, Iskrin telefon in kiosk K67 Saše Mächtiga je le nekaj znamenitih dosežkov iz zlate dobe jugoslovanskega oblikovanja, ki so na ogled v muzeju. Ta skuša raziskati tako umetniško zapuščino, kot tudi popularno kulturo in politični ter gospodarski sistem iz obdobja Jugoslavije. Definitely you can see a lot of similarity between the history in Croatia and in China. For example, the 5-year plan, we also have a lot about that and also can see, for example, the data about how the education and women rights are raised during the communism time. Ovo nam je jedan od najvrednijih eksponata koje imamo u stalnom postavu, a riječ je o košarkaškoj lopti sa potpisima Dražena Petrovića i ekipe iz Portlanda i sezone 89-90, koju mnogi posjetitelji, posebno Amerikanci, posebno pronalaze zanimljivo.